I veliki pozdrav svima bratići moji, dobrodošli u još jednu da li ste znali epizodu na mom kanalu. Znači ovo je druga epizoda i imam neke veoma zanimljive stvari za vas, tako da idemo. Da li ste znali da komarac ima 47 zuba? Šta? Da li ste znali da se u drevnoj Arabiji verovalo da će dijamant, onome koji ga nosi na levoj ruci, doneti pobjedu bez obzira sa kakvim se neprijateljem sukobljava? Da, brate, zamisli ono, boriš se sa onom hidrom ili kako se zove, onaj zmaj sa 3 glave i uzmeš dijamant i imaš u levoj ruci dijamant, u desnoj mač i kreneš na njega i on te ono proguta, razumeš? Ali ti si mislio da ćeš da ga ubiješ. Ali dobro, bitno je da si mislio. Da li ste znali da depresivne osobe mnogo češće imaju grip, dok su optimisti jačeg imuniteta i ređe pate od virusnih i bakterijskih infekcija? A zato ja nikad nisam bolestan, bratići moji. Znači, rijetko kad se meni desi da sam ja bolestan. Pa, verovatno to ima dosta uticaj, jer rijetko kad sam mislim, ne znam da sam u jednom životu bio depresivan i tako da ono, brate, budite optimisti u životu. Da li ste znali da u današnje vrijeme depresija ljudi hvata najčešće sredom, a zato ljudi idu sredom u grad? What the fuck? Ja sam mislio da idu iz nekog drugog razloga. Da li ste znali da ukoliko se kravama pušta klasična muzika, one proizvode više mlijeka? Zamisli, pustiš muziku, brate, doneseš radio u štalu i prikačiš to sve, povežeš i pustiš klasičnu muziku. Da li ste znali da žene češće od muškaraca sanjaju druge žene? Bože me sačuvaj, šta sve neću čuti. Da li ste znali da koze imaju prvougaone zenice? Pa da, ono kad te pogleda, brate, isto kod da te hipnotiše, ono. Inače, ljudi, pošto imaju ljudi kružne, i ono sad pogledaš kozu, i ona ima ono prvougaono, ovako crno, brate. I ona te gleda ovako. I ti polako padaš u duboki san. I šta se posle desi, ne znam. Da li ste znali da buba švaba može da živi 9 dana bez glave? What the fuck? Kako, brate? 9 dana da živiš bez glave. Znači, neko ti skine glavu i ti 9 dana si živi. Pa šta radi ta buba švaba 9 dana bez glave? Well, here it is, ladies and gentlemen. Here it is, ladies and gentlemen, a decapitated cockroach. On the left, there's the body still moving, and on the right, the head. Antennas still moving, the front legs. And this decapitation took place about 30 seconds ago. And we're going to do a test and see how long the cockroach stays alive. What the fuck? Šta sve neću čuti, znači. Neverovatno, bratiću. Da li ste znali, muškarcima brada raste brže za čak 30% kada očekuju ljubavni odnos. Znači, devojke, kada pogledate vašeg partnera i vidite da mu brada tog momenta raste na oči, da znate šta hoće. Odnosno, brate, ideš gradom i gledaš devojke i kako gledaš, polako ti brada raste, i dok prođeš kroz ceo grad, vuče ti se brada 2 metra do... Da li ste znali da kišne kapi sadrže vitamin B12? Počne kiša, ti izađeš, napolje radiš ovo. Hvataš kapi, brate. What the fuck? I to je to, vrtići, što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio još jedan da li ste znali video. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ako jeste, obavezno stavite like, subajte se na kanal, zabravite na Instagramu i to je to. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Peace.